nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbugwato bokoreri bunde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito karo montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kuruka conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mbia mwana sana mwancho muliye wita senikia Ndizi TV na ndine birobinde ngokuwaligania asomo roberio o Worldfit astokumena daktari oyogo choto manya igoro ya maroire mwancho muliye ngokuwaligani bene ilinde tobitogo sanga sobwamo inyona bakanda gutobwatia asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabaga asensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakatanya wetera www.ndizitv.net boyo na bakanda gutuma ujumbe yagenke wetera sinambiriga basi screen yago otumanye ngayo kubwati umurobeli kurwanye kubwati ibolirinde lyanse daktari na bokoboli kegano alege gase studio abekago koiranelire trene Frida Kerubo ngokwaligani bene elinde tabuto gusanga asobwa makulende tyangaligani daktari atumanye na kyakorokwa na boigo ekliniki kyae ngaikego toka. Karibu sana daktari. Mbia muno Frida. Elitera na Daktari Moses Kena Onsarigo. Ngurwa senya daktari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers ndobwate ekliniki toga Bosongo. Ase nyomba ya Uru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana. Mbia wana sana daktari. Mwancho muliya naga nitikwimanya abantu baroroba bwate umuchando iskogali daktari ande bali kobolya ngana kiyalenge byarinde daktari abekago tweresera sobwagale tomanya ngakyo umuchando yego gocha so mubiro ito nabo igonga kitokuyo bwene kegera babiri bagotarira kinyagitari mbara bakonyoro bugwene ndi tometenga clinic ya Worldfit anige ko robo koleri bwabene asama amaruira ali Amerika guchanda abantu nyoko kubwati amachiko byakugwikira na se clinic keri kero kumena Dr. Kena ngo kwa advice saine na kiboneta no kuli ndagira nabo igo kwabwati amachikali linde kwaba gokonyoro bogwenya konde titukulera daktari niwo tukuchikuligerera igoro ya peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy ine shida banta bange babwate sana. Lakini dende peripheral neuropathy ngamneke manyiriri cyuru iregete. Ekero to watanga umuntu nabwate peripheral neuropathy ngeminute. Ni nerves. Nerves kiri kikuru esobongo ime gusi kikuru wase uti wa mgongo cyarigiriri mu biro itumugino. Ekero kinabu iki cyatwarire mechando cyabere damaged. Natoga tangu umuntu twari buri kurunga peripheral neuropathy. Yani iminetiga. Ntobwate egendo ikoro kukinabu. Aba abantu abangota manyine nabu nerili.
lakini karo gwasuniru nkika gotebinga gwasuniru so kerikia gotebinga gwasuniru ine tukurukange nabo so ntubwate nabo ekurukunga central nervous system eyire bongo bwaitoime na uti wa mugongo eyo ekurukunga central nervous system lakini chinawo no chikuruase uti wa mugongo se sobongo cyacha kuligo nobosi bwago cyacha kuligo umubiro mugima umubiro mugima wo no bwate afya isaini ngacyokora ko manyanga migwete kugende icwenke ngacyubite kugokora ko manyanga umuriro go sambire ngacyokora ko manyanga you know umuri no mwanchiyo egento ke gotebya mangana yonse negento ke kurukwe nabo igo kinabo nkire kikuruase uti wa mugongo murangenda ko gotebya cyari iri mu biro mugima bono no ntubwete enabwe kurukunga sensory nabo eyiwe komanyanga yaya umuntu kubitire ekiara yagenda yakigotebya bongo bwabo nandi enabunere kuru ese uti wa mugongo ego za response iriye kogotebinga kwa mfano unanagotebi kusenkuwalenga n'umusani wo murengereri kwarengereri virengere gabikeso bukombe ngakibye kororo so there's what you call motor nerve the sensory nerve motor nerve nani tubwati kinabo gikoro ku autonomic nerve kiri kigo kolegasi utari ku mawusenga gukora kiregasi unabona ngakindagira yako digested baka yaja kosoka kure mubirime ekiji ku autonomic nerves so a nerve negento kere very important so mubiri na kiteko gote gekumanya afya yago y'amaguru ngakire ubusi bwago mbubwata afyengia kinyama cyago nkibwaten afyengia bono nyole ngakinabu itogendera gukwanira freedom egento giasadi kinabu iki watwalire egento yikoro kunga damage to these nerves kidikoro kunga peripheral nerves kichiro chisomweri chabere damaged na wachikole nteme chande menge sana mnangenda kubote so peripheral neuropathy mnangenda koteba nekero chinabu chiago chikoba damaged kugura abantu bagoteba ngalabda babwate amagandi ali guru side numbness gusa umuntu akotebinga yaya ngobetunde sindani gari tindi ko gukende gyonse nabura nyorenga batwalire mechande kurunga peripheral neuropathy yeah akarkende daktari umwanchi muri eri agenda takwebolya nga aningi gekole to muchando yoga ningi kiragere kinabu cyago kibe damaged nki kirasa riki nerves ebintu birasa riki nerves nebingi nangenta kubotebe taligento kemo kiragere ki nerves cyago kisaleke ebintu nebingi biragere ki nerves cyago kisaleke lakini ebintu mbire common biri muno bikolente shida muneye egente getanga n'ubururu bw'esukari abantu babwa tubururu bw'esukari na muno bakonyora peripheral neuropathy oburwire bw'esukari ngosari bole nerves nangenta gokwereza so bari abantu abange babwate peripheral neuropathy nkonyorore n'abantu babwate uburwire bw'esukari nande enyale kanenga oburwire bw'esukari bwago bwekero bwate esukari yageririyo kaiguru telikoira nanse kosi tuliko control esukari yago onye tuliko ligeli esukari yago hakikisha esukari yago nere within the normal range esukari yagende igoro mono egusari kinabwe egotame kinabs so ubururu bw'esukari na number 1 bokolenta eshide yikorunga peripheral neuropathy egento kende namarwera aliago cyoso mubere okubo bunyamasi bwago butali kumanya ngo no mubiro bwo kuwataka ndokanga autoimmunity ama autoimmune diseases munabona ubururu bwo kurukunga rheumatoid arthritis na buragere otware peripheral neuropathy lupus
na bekogera otware peripheral neuropathy. So what I'm trying to say is that otwara marwaire ali ago choko bunyamasi bwago boko bonjokera butamanyiti ento bogokora na buranyoro bururi bwa peripheral neuropathy. Amarwaire ye infections chi infection inchiro otwale binyinyi samanyi ngago ebinyimbiro ratwale bikolentere peripheral neuropathy munabono abantu bagwatubulire bwe HIV for instance nkonyora bare bagutwara maguru abona bakoganda abagutwara imechando tugikorore bimanyiri badaye nabo bagutwara peripheral neuropathy otwale infection munabono hepatitis viral infection hepatitis B or hepatitis C infection muneye na bego kolentoro buriro wa peripheral neuropathy otwarwa marwaire ye liver otware mechando ye lini diago na bolira kolentere peripheral neuropathy otware mechando ye figo na bera kolentere peripheral neuropathy otwaro buchafu obongesa manyinga munabona ntubwate ndiye kurunga heavy metals munabona otware lead ere nyinge side of mercury na bera kolentere peripheral neuropathy amaryogo naro abantu bakunyu Frida munabona amaryo bari yakurunga chemotherapy maryogo ari yakurwari cancer guso umuntu ubwate cancer na baratware peripheral neuropathy. Again, to kede is alcoholism. Abantu mbali bakunywa echanga breakfast. Mudakunywa echanga breakfast. Abantu bakunywa echanga nyingi bakunywa marua mange. So onywa marua mange na beba kolentere peripheral neuropathy. Ebintu mbire bira misi umubiri ogwime. Tokorokanga vitamins B, especially vitamins B1, B6 and B12. Onyorenga tubuga ati vitamins B. Abantu mbali bakuriye ndagera akonyora kuri osine sukuma na ugali kutoka January mpaka December. Watu wakumbuke kula ile chakula ambaye kuna vitamins B1, vitamins B, 6 and B12. So lack of vitamins B1 is vitamins. Na wachikogera otware a problem way ekorunga peripheral neuropathy. Even injury, otware injury omie ose umuntako oppress so much against the nerve. Na bora nyore peripheral. Igo bintu nebinge birante funja no twendo kwa. Mbia mona sana so gutumanya ebintu bikoleto muchando iyo. Daktari Mwanchumulia naganite kumanyanga mbi manyeriri kibiri ararore. Akera twalira muchando iyo iga. Ngakyo korumanyanga nubwa top urwire bwa peripheral neuropathy. Unabanta ngenda ko kweresa nk'abantu abange babwa tuburiro busana. Abantu bagoche nyagitari yito. Ere gose number 2 bali bwa peripheral neuropathy na gonyo ere gose number 2. Ngakyura ko umanye bwa tuburiro bwa peripheral neuropathy. Onya magora agakoganda. Numbness. Ngonya kumanya mato agaroko ganda noro iko ndite nyorega talinga namagoroka batya magoro namagoko mono narakonyore shide amagoko gusa magoro orocheka rokwanyo ngukoro kwa gandi mbako tumaito sunoko kwa that kind of numbness otwari into ikurukunga pain needle sensation ngwigwetenga chishindano ngokobeta chiresa magorago that kind of prickling amagura ago kugani kishindano chigo kobeta ine dalili na hote yuko ganda amaguru ine dalili yoburwire bwa peripheral neuropathy kobetu kishindani amaguru ine dalili ende yoburwire bwa peripheral neuropathy tingling yani oko yunga vibration gete ko yugete ko yagi ngabintu byagaso ebingi so ko yumurete ko yagi this kind of tingling na bela nyole kanenga no burire bwa peripheral neuropathy ngo ikera segete Frida ko nyoro umuntu kata gitinyo libera likobali nyinge side esa magorai what you call heat
intolerance to yantata gitinyo liberali mukune kare liberali choire saidi ngangete kokotebe gose ukuganda kuri goro saidi liberali abeli nyene esamagura gose amaukaga kuyomorero nabura nyole ngobuno buruire bwa peripheral neuropathy obosongo otwaro bosonge samago kago amagura bwa tubosongo ando bosongo boko ngabo ko bosamba nabura nyole ngano buruire bwa peripheral neuropathy ubate nando bona ngo ikera sigete tutagitike ndiyonse kego kune amagura gusama go kago ubosongo buri boko koraki boko menteka igo bosongo ubu mbutagitiga asiende yonse boko chiko kolegas kwanyona ngo bosongo boko koraki ibo komenteka abantu abekero bwo turirwa peripheral neuropathy no batebi ngatara gochiali nabokora ngambali gotarabu ya street nabagatalire coordination yawe yachakire kuba poor you know amagorekera komu taligo coordinate burunge munarenga coordinate before so poor coordination ngo ikera sigita abantu bagwa tuburire muno bwa peripheral neuropathy kwanyoranga there's muscle weaknesses chinyama cyabo kire chingororo nkirimbu atinguru you know abantu bari so you know so weak mubiro buri weak tubwa tinguru kero mubiro korota bwa tinguru naburanye no buriro bwa peripheral neuropathy abantu abangu ikabara sigitinya bagusinyugotara inability you know to move movement especially on yolenga chi motor nerves ya very affected so naboko nyora abantu abagusinyugotara completely so nabura nyo dalimi tokanta ukwana koligamura onyogo koligamura extreme ndawa koligamura moka bakoligamura magora bakoligamura mono abonye ngururu no bururu bwa peripheral neuropathy mbimo na sana daktari wasogoteresera ebimanyereri ebyo ndo chenga Caroline ke muntu nyakwara nagendete kubwatia umurubiri togateba ngambye mona sana yakwirukanga mama Brian akorukanga Eunice koruga nsemo ya embassy togateba mbye mona sana chinga kyogendete kubwatia umurubiri iga boni agateba nga daktari kindly ongelea juu ya hemorrhoids to acha tusungumzie kuhusu hemorrhoids ya lakini nikukumbushe kwamba nande karobwa tuburwa peripheral neuropathy nabura nyole pressure yagikwira nanze sana so ekarobwa pimo pressure nyole pressure yago yani amanyinga agarense sana nabura nyenga n'uburire bwa peripheral neuropathy obwate chishida che bladder usenchira yago yo kubunendagera kuna nagote ibintu bwate chinavusi kire isatu nagote ibintu bwate nabwire kurukunga motor nerve into bwate sensory nerve no autonomic nerve maybe ekoligiri ya mangana digestion ekoligiri ya bladder ya ekari echure yagotebi ekoligiri echo ya again echo kwende the rectum ekari echure yagotebi endagira nerve nubu so nejo ichitwale mechana nabo twale problem in digestion nabo twale problem in bladder control and so many things in ubolinga ano hemorrhoids turamu chiptaza uganga twamwebiri eno hemorrhoids nekero murangu bwecho yagenene chinchira kiri cyamanyinga kigotoko cyabimbire eso murangu bwecho enene anus you know nabora nyole chinchira kiri cyamanyinga kikobimba ime asitokorokanga erectum yagetwale chinchira cyamanyinga kibimbe ime itokorokanga internal hemorrhoids uzi kibimbe isiko iyo kurukunga external hemorrhoids external hemorrhoids naboko manyakaro gukikokora no bosafi ko yigentongere kebimbete bone kerubwa teme cyande ngo twarere me cyando ebwate na usiano wo kwende chwenene usiri yo kwende chwenene kwigubosongo iyo ko gende chwenene kwanyoranga ewaterani gose kwanyoranga you know nkunugwetinga ububimbe mboro gosoko yagi gosokero ko gende chwenene no mogongo gosoka inagitali choburire wa ano hemorrhoids mono nkiye kolenta ano hemorrhoids wango necro pressure ko benyinge senda yago too much pressure senda mono twale constipation echo yage benkomo you're going to
put a lot of pressure ase chinchira chia manyingo onyolenga no ibwateraneti ngo put pressure ase chinchira chia manyinga so anything eragere pressure ichole senda yago minute ngego chikogera manyinga otatara guchigoro buya aira na guchimaiga onya manyinga kwira na guchimaiga nkajiya guchi goika ekwerende blood vessel yago expand ebimbe egere accommodate amanyinga ya chiro yeah Kaite daktari ntuchitorigili tuko tobeto gukwanira umuchando yasobu agari ndo manchi muri ni gotondete gusangana Dr. Kena Moses akurase clinic ya Worldfit ekatogendete gukwanira igoro ya peripheral neuropathy asto verto gukwanira nakyo oborero bogo cha somo beroito chi complication inchire chechi tobeto kurigerelia nga ngige koleto umuchando iyo nabo igonto abato kurigerelia daktari bimanyererio akunda banta bange babere bagutwara umuchando yigasige daktari atimeti clinic ya Worldfit na kige kurubo gwenya kubwatkana no muchando yiga na kibakolingole karato manyingo bono yentege tangani ekerumu gwikomanya mate no munyagitali yosometo bunyagitali so ekerumu wira kongeresa nabo kumanga this peripheral neuropathy or not so yentege tangani no komolingoli tokuruka nga diagnosis you have to make a diagnosis how gwikote mekulilinga nabwateme chandeliye mubere twakwani nabwaturi wisukali gose nabwate shida ye liver bono ngomo corona examination kumuligere so no wente gupima umanye ngomuruirogo nabwaturi rwa peripheral neuropathy wetira marwira ali ala rento uruiro so ekero kwanyolenga nabwaturi rwa peripheral neuropathy nkyogokora o kuligere lime chandeli ya volenta ime chandeli ya volenta onyare konyerusiororo onye nesukali yere igoro you have to control the sugar and the sugar levels onye you know ne infection yabwate na twatebire anyare konyora matibabu ari aromarungi so ekero twarusirie shideli ya lenta peripheral neuropathy so nkito wente gukora bono no repair the nerves oko repair the nerves yicyabere damaged ntubwata marioga manga ko repair the nerves munabona twatebire nk'umuntu anyolenga atavuga ati vitamins B1 tubate tunga thiamine nabo tokomwa so twamwa marioga ali ko repair the nerves vitamins B complex ntubwata marioga manga ko repair nerves tubate sinye gitari ye twamwa marioga ya so once twamwera marioga ya the problem mweli chaka go stop usiyagendera go stop mubisho finally ya stop because kwa ruwa lime chandese yarenge warusi kwendo bobe bori yororo kwa mwamali yoga chaka kwenea mihemuna sana daktari nendo morobili nororo muwachaka bwango iga daktari no muchanda banta bange especially ga sorogongo rwa Gusii obere ko kweneki gwa sense moyo gutayibara nimetemero bilinero re clinic ya Worldfit kyaberige kubeka asogo konya bantu anabokora kwanira Worldfit ne gitari yebwa tobo manyinda tebe because ntuna tusomera tegoro yobunya gitari antuma tinga nkito wenta gukora that's the first thing so abantu ukinya gitari yitokonyora abantu bayikire sana babegitera ini because yega stokokora and try to make sure that umuntu ngo wenale tugachaka chi program angisa to cyabere cyakomere sana tugachaka program yemo ekorukunga Worldfit fertility care program Worldfit fertility care program ne program ekoliringa inkiye kogera abantu batekonyora abana inkiye kogera mechando yo konyora abana yichoire ngakituranye tange egere abantu abange mbachako gutwara mechando yo konyora abana in future so the tinga ekarobata baitangire nande gentu kendinga kibaranyora matibabu egere banyora abana ulgeli abantu bagoseri kuruga bonchukana na monto nyoma olento yonda kedengo nyora abana dendo de konyora bachandika sana kultua chagete program yenko gotevi freedom abantu bagokesenya gitari yitu ariko nyora abana on daily basis they are more than 3 ine nambene ne sana abandi mbali banyweta abana baga stop konyora abana abandi mbali batanya konyora mwisho so tunaita primary and infertility primary infertility and secondary infertility kama uko na shida ya kutopata mtoto tutembelee katika kliniki yetu tutakusaidia
ili uweze kupata mtoto. Tukachake program inde kurunga Worldfit joint fix program because y'abantu abange bagucyarire sinyagitari yaitu nangeta ko teb n'abantu babuga arthritis korumuki joint korumwe migongo korumwe kirumubere nanda n'abantu bagatumire pain killers continuous umete muno kunywe pain killer Frida ngo sarire joint yago even side e pain killer nebwate side effect kinyinge ngo kolentere ulcers tugachake program so that inga tuhakikisha abantu bachakire gutwara movement na kolegasi yabo ya kawaida. Worldfit joint fix program ya erigoro side abantu bagocha batayingotara bachakire gutara essentially ndonge. We thank God for that. Lakini abaka nabo tukatosumbwa bagatewa mtu ikire miaka 60 years tuikire miaka 70 wono manyete mugondo twasinyira kogenda prostate yetu yabimbire twatwarira maroira chronic diseases akogera ubukombe bwito bwasinye kolema nakyo gotokonya tugachaka nande what you call male sexual dysfunction solutions ikichia konyira bagakalera motuka bakulema bandi bugata maskani ya nyumba yabo. So we thank God for those 3 programs to check it. Nande mbia chigendete gukora sana kondo daktari wanche mulianaga nite kumanya clinic ya Worldfit ngaike gutoka anye branch ende keroro nabo gutumanya alafu begokwena ne namba yesime chinga kitogokorero murobere mbiye muno Frida na tebiri literia nenkoro kunga daktari Moses Kena Onsarigo nkuru wasenya gitari ya Worldfit Health Centers. Ntobwate clinic yetu Gabosongo ese amaga cyose nyumba ya Uru Plaza. Ogo chaba ku Uru Plaza egotoka Marigiti Gabosongo ogo chaba ka town Bosongo wachamba ka Marigiti kwa rore nyombe ntamberi kire Uru Plaza gusaliza Plaza waso ime wacha baka goroba ya gatatu erumu 307 307A nando buya wabosongo gaiga posonge ngima ninjo munyagitari Worldfit byeka bate Frida naigura munyagitari watu bakali gutara isikali bagota bangango kora bari gas na inche yo muguru konditi onditi tigamanga nawe ninjo munyagitari Worldfit inche byeka Gabosongo atige koli yo bosineli etali yabo atige etali yabo batabangango kora tole gas nero so tero gocha Bosonga nincho munyagitari nincho konyora lakini ntubwate branch gali mu Eldoret and ntubwate branch ende gali Karatina takonkerese namba ya nesimi 0722 24 5763 0722 24 5763 mbuya mono asogoturira mbuya mono sana daktari asogota semeri tukolia rero nimeto mwanchu muri rio berega kwemanya mange gwetera umurubiriga nande baye bakwimukije gitambukiro nabo goikira nasinya gitari ya Worldfit asokonyoro bokoreri burubi ya kigima kondo mwanchu muri goikiraga abo no to goikira umwelio bumurubiri bwiri tukolia rero nabo kwenda gutubwatia sense mochichi mitandao asense ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sense ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense ya website nabwo tunya gwetera www.ndizitv.net magachi kamera soko ne kimne bichana begeliogi yagukira sole asenchira ya bene nigakorwa Petronira Mukeira letera ne Frida Kerubo twarobotuko borobia karibu tena sana daktari asante inyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutuka